Assam government hinpen bangpli Assam Civil Service Officers ACS lapen inut Indian Administrative Service IAS Officer thumaphan Ajit Kumar Bhuyan MP funding scam along kacheradun dokokpu akoi piponsi arpu lapen asai along khangpon cheklo IAS Officer aphan asai pen ke khangdun ko atheki alangli kedamtang sai ke klem pon boma porahun Dihin mate finance nathu tangka ke enthab lapen ke padam thaba jok pusi pachini ponlo के सस्पेंड पंडित IAS ऑफिसर अमेन लगे सेवाली देवी शर्मा सेक्रेटरी टू असम गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पोसी पांगथेक पन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल हिन पेन के पाकलांग पना रिपोर्ट अटेंग पुलोते सेवाली देवी शर्मा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लपेन डायरेक्टर SCERT आंगहोय किखी पन बमाहुत असम गवर्नमेंट अफान के पार जू लपेन के पाचिनी पना वे पिन पेंसी बैंक अकाउंट फो इंपु पंडित Suspension notice along ke jongpona tenke Sevali Devi Sharma IAS SCS 2010 Secretary to the Government of Assam Agriculture Department Executive Chairman lapen Director SCERT abarim hendu signature kipia banglo lapen bank account pho kangpu ponke Fiscal Responsibility and Budget Management Act FRBM arona teng dam diden lapen kiritarli pen angthe kelong pona tenke SCERT ke parlopon Open and Distance Learning mate ODL along Dihin Kirimanathu kechokche thepe Arnisi ninia prang satame Rajya Sabha long Member of Parliament Ajit Kumar Bhuyan aphan mate Member of Parliament Local Area Development MP LED fund atanka ke panglim along kacherabdun bang pli Assam Civil Service ACS Officer satumaphan suspend mate asai pen khangpon cheklo Biruta kiridunlong tengke Assam Borpeta rong sopialong towar kasalam jia phanpura MPL edia fan pensi tangka sikponlo bon sedame atovar fan troxikebra pho mate 75% an tangte akosi tangka empondetlo labangso biruta hongke klang ponroke Chief Minister Special Vigilance Cell atum kacharok tokpen kiri tarli basai deng ponsi ke suspend pondet bang pli ACS Officer atum arida kachipi pon chini detlo Kato kabe pangrum petpen laging ko renir kep an towar ka selam ponjia phan biponlo bon setame atowara bang selam le pin pen ahok he towar ka selama bil selam si tangka endedlo Kachingnang ponchek bang pli ACS Officer satuma men lake Sarmistha Bora Secretary Assam Government Home and Political Department Sukanya Bora Additional Commissioner Kamrup Metropolitan Hemantu Kumar Datta Additional Commissioner Kamrup Metropolitan lapen Munindra Bordoloi CEO Tinsukia Jila Parishad Statex Report Karbiang Long Line